Haga Ialehkai Indian Premier League Playoff happening ke RR Persia ke GT. Haba pai syaga ke Ialehkai ke RR kala job ke tos. Bad kala jiat bantin nengkong. Haba pai syaga palitit jong ke RR kirang tit jong ka kilala aban kamai hadu R Spah kat saurons. Bad hapen re weekend na ki RP over. Bad haga ke Ialehkai u baby boss ulala aban kamai hadu kendai pen runs nag benta ke RR. Habang ipai pat syaga palitit jong ke GT wan laga target palabu daga RR kala khambun Henry kirang tit jong ka ki klem du jingkermen bad gilala ban pelim ya kathong balabu daga RR haga ba gilala ban kamai hadu R Spah khat khandai rons bad hap tang lai wicket nagi khat pra point sau over bad ka GT kalala ban pelim ya ka RR dah nyaw weekend bad haga nagi Ialehkai captain jong ka GT Shubman Gill ulala ban kamai hadu Spah saurons nang benta ka GT bad Lyngba kan Ging job ke Gujarat Titan kala yo ban Rung syaga final bad kan ya kendu biang ya ke RCB haga Ialehkai final kaban Ialehkai benta ke semi play haga Ialehkai perlo ka hapring ke Iran Persia ke Gambia haga ngi Ialehkai ke Iran kala khur kan am job hadin bekalala ban pelim ya ke Gambia dalai la ka wei Hagway par Ialehkai parlo ka hapring ke Andorra Persia ke Iraq haba pai syaga ke Ialehkai ke Iraq kala khur kan am job hadin bekalala ban pelim ya ke Andorra da shigul lanon haga Ialehkai Meghalaya State League semi final hapring ke Nongkse Persia ke Rembai kan senria haga Ialehkai ke Kynhun Ialehkai jong hardi nongbri ka Nongkse kala khur kan am job hadin bekalala ban pelim sok ya ke Rembai hadu lai lanot bat Lyngba kan Ging job kanong kse kala yo panrong syaga Meghalaya State League final bat hagar Ialehkai u hardi nongbri uli yo ban tap shigul nagbenta kanong kse